Ako se u potpunosti budu sprovodile i poštovale sve uvedene mere, epidemija koronavirusa u Srbiji će za mesec ili dva biti pod kontrolom, kažu kineski stručnjaci u borbi protiv COVID-19, koji borave u našoj zemlji uz ocenu da situacija u Srbiji daje mnogo više optimizma u poređenju sa Italijom i Španijom, jer je, kako ističu, država uložila velike napore i pokazala dobar pristup u prevenciji i kontroli epidemije. Kineski eksperti predlažu uvođenje rigoroznih mera poput produžavanja policijskog časa na 24 sata, pojačanu kontrolu kretanja građana koji dolaze iz inostranstva i smeštanje svih zaraženih iz kućne izolacije u privremene poljske bolnice. Šef delegacije kineskog tima, stručnjak iz Kine, među kojima su epidemiolog, pulmolog, psiholog i specijalisti drugih oblasti, koji su pre 2 nedelje došli u Srbiju, Peng Jinqiang, kaže da je rast broja zaraženih u našoj zemlji rezultat povećanog broja testiranih osoba. Kako se povećava broj testiranih, tako se povećava i broj potvrđenih slučajeva virusa COVID-19, a samim tim je i veći broj hospitalizovanih pacijenata, kaže Peng. Prema njegovim rečima, da bi Srbija stavila epidemiju pod kontrolu, potrebna je jača kontrola građana koji dolaze iz inostranstva i napominje da bi oni trebalo da budu u kolektivnoj, a ne u kućnoj izolaciji. Ukoliko se izvor zaraze ne stavi pod kontrolu i ako se ne budu doslednije sprovodile mere karantina, epidemija može da se produži na duži rok, napominje Peng, koji je zamenik direktora Instituta za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti pri Centru za kontrolu i prevenciju bolesti provincije Guangdong. Kako kaže, broj zaraženih u Srbiji raste, ali brzina tog rasta nije progresivna, što ističe Peng, pokazuje da mere zabrane kretanja ipak daju efikasne rezultate. Dodaje da su u Kini primenjivane strožije mere zabrane kretanja građana koji dolaze iz inostranstva kako bi se izbeglo stvaranje novih žarišta. Ako se produži trajanje policijskog časa i uvedu strože mere epidemiološkog nadzora i kontrole kretanja, to će mnogo bolje uticati na stavljanje epidemije pod kontrolu, kaže Peng. Smatra da pacijenti sa blažim simptomima infekcije ne treba da budu u kućnoj izolaciji, već da budu smešteni u mobilne bolnice kako bi se sprečilo širenje zaraze na članove njihovih porodica.